गोजान पश्चिम बंगनिफ्राय फैबाय थादों स' ब्रयलार बुंजासे माखासे मटर। मोना समाव पुलिस बिफाना माबायदि नोजोर होयो 17 नं राजा लामायाव 7-8 थासो पुलिस मावख'खौ माब्रैहाय बारबोनो हाखो बेयो गिदिर सोंथि। लामायाव दं नामा सोरबा सिन्डिकेट लाग्रा पुलिस एबा जिब जुनार रैखाथि होग्रा पुलिस बिफान सोर मिथिगौ। मोना समनि क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय बग्रिबारि पुलिस बिफाननि सिग्रोमनायाव गंब्रै मटराव बुंजासे दाउ ब्रयलार मोननो हायो। मख'नो गोनांदि आयेन बेरेखायै लाबोनाय मटरफोरा पश्चिम बंगनिफ्राय फैबाय थादोंमोन, लोगोसे बारग'बोनाय पुलिस मावख'फोरा गोबांथारै दंमोनब्लाबो माब्रैहाय। बेफोर गासिबो पुलिसनि मावख'फोरखौ बारग'नानै बोरै बग्रिबारि पुलिस बिफानजों हमजाफैखो बेयो साननो गोनां। बे गंब्रै आबुं ब्रयलार ट्राकनि नम्बरा फारियै AS-05 AC 2022, AS-01 PC 2710, AS-18C 3187, AS-18 AC 4500। हमजानाय ब्रयलार दाउनि गंब्रै ट्राकखौ बग्रिबारि पुलिस बिफाना नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। दीपंकर राय मैं बेंगलोर पर मेघालय मुर्गी गाड़ी लो गई आसिलो, तो मोर गाड़ीखन आटक करिছে। मोर गाड़ी सब भैलिड डकुमेंट सब আছে, गाड़ीर कागज पातिओ ओके, मालर कागजो ओके। मैं SOP मते नतुन जी SOP ओलाइছে, এই SOP मते प्रतिটো रूल फलो करी मालखिनि आनिছো। एतिया आमार धुबरी डिस्ट्रिक्टर DVO सारे पारमिशन दिसे। मैं बेंगलोर हेरी भेटेनेरी फिटनेस सार्टिफिकेट আছে, तार पिछतो इहते गाड़ीखन आटक करिले। इहते কৈ আছে এইটো বগৰীবাৰী থানা, বগৰীবাৰী থানাৰ পৰা কৈ আছে যে আপোনাৰ ডকুমেণ্টখিনি প্ৰপাৰ ভেলিড আছে। তেতিয়াহ'লে গাড়ীখন কালি ৰাতি আজি ৰাতি 3টা মানৰ পৰা এতিয়া বাজে 10টা, এতিয়ালৈকে এৰা নাই গাড়ীখিনি। মোৰ মুৰ্গী চুৰ্গী মৰি শেষ হ'ল। কি কৈ আছে ইহঁতে? কৈ আছে মেছেজ আহিব, অমুক আহিব, তমুক আহিব। প্ৰপাৰ ডকুমেণ্টেশ্যন হৈ গৈছে। মোৰ গাড়ীৰ কোনো ৰকমৰ কোনো ডকুমেণ্ট ফেল বা মানে হেৰি নাই আৰু। এতিয়া টকাৰ খেলি মেলি নে কি খেলি মেলি ক'ব নোৱাৰোঁ। নাই নাই, মোৰ পৰা একো বিচৰা নাই, কিন্তু কথা হ'ল ইহঁতে কৈ আছে যে আমাক ওপৰৰ পৰা মেছেজ আহিছে গাড়ীৰ, কিবা কিবি এনেকৈ কৈ আছে। এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ। শ্ৰীৰামপুৰ দিতো গাড়ী আহিয়ে আছে, ইহঁতে শ্ৰীৰামপুৰৰ গাড়ীখিনিতো নৰখায়। কাগজ নথকা গাড়ীও আহি আছে। এইফালেদি গাড়ী আহিলে কিয় মানে এতিয়া আটক কৰে ক'ব নোৱাৰোঁ। হা, কিবা সন্দেহ হয় নেকি? এতিয়া সন্দেহ কি ক'ম, সন্দেহৰ কথা তেনেকুৱা কোনো সন্দেহ নাই, এনেকৈ ক'ম। আপোনালোকৰ গাড়ীখিনি আনি আছে, নিজে আনি আছে নে কোনোবা পাৰ কৰি আছে? নাই নাই নাই, মই নিজে আনি আছোঁ। মোৰ দুটা গাড়ী দুটাই আটক কৰিছে। প্ৰতিদিন ৰাতিয়ে যায়? মোৰ প্ৰতিদিন ৰাতিয়ে যায়। गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय। क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 16, 17, 18 आरो 19 नभेम्बरसिम दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो एक्सचेन्जनि खाबुआबो एभेलेबेल जागोन। नोंथांमोना क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट, दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकफोरखौ गोसोबादि लाफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय फ्री एसर्ट गिफ्ट, फ्री सीट कभार, 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंनै हेलमेट फ्री, 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपन आरो बाइक बायगिरिफोरनो बाइकखौ मोजाङै साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपनबो हरनाय जागोन।
आबुङै मिथिना लाबावनो थाखाय 60000399 187 88 220 18193 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।